makosa yanayofanywa na Wakristo wengi au waamini wengi wakati wa kusoma neno la Mungu au wa kusoma Biblia. Kosa la kwanza, wapo watu wanaosoma neno la Mungu kwa ajili ya kubishana au kwa ajili ya kushinda ubishani fulani, aidha wa kidini, wa kisiasa au wa ubishi wa aina yoyote. Hii ni hatari sana, kwa sababu unaposoma kwa ajili ya kushinda jambo fulani, ni rahisi sana kuligeuza neno la Mungu, kwa sababu lengo lako inakuwa ni kushinda na sio kuelewa. Kwa hiyo ni rahisi kupata vitu ambavyo si vya ukweli. Kwa hiyo huwezi kulielewa neno la Mungu kama lengo au mtazamo wako wakati unapokwenda kulisoma ni ili ushinde ubishani fulani au uteteze bulako au utetee kitu fulani. Hiyo kitu sio sahihi kabisa kwa Wakristo. Lakini kitu cha pili ambacho kinafanyika ambacho sio sahihi ni watu kusoma ili wakawahubiria watu wengine. Hii ni hatari sana na ipo sana kwa ambao ni watumishi wa Mungu. Unasoma neno, siku zote ambao unasoma neno ni kwa ajili tu ya kuwahubiri watu wengine. Kwa hiyo wewe mwenyewe hauwezi kubadilika, wewe mwenyewe huwezi kuelewa. Kwa hiyo unaposoma unakuwa tayari umeshapata mtu fulani, kwamba huyu hili neno linamfaa mtu fulani au hiki kitu fulani kinamfaa mtu fulani. Wewe huwezi kujiona kwenye hilo. Hiyo ni hatari sana na sio sahihi. Lakini mtazamo mwingine ambao sio sahihi, watu wanasoma neno la Mungu kwa ajili tu ya kipindi fulani. Labda mtu ameachwa, anapitia jambo fulani, anapitia changamoto fulani, kwa hiyo anachagua mistari yake ambayo itamfavor kwa ajili ya ile jambo lake au situation yake, kitu ambacho pia sio sahihi. Huwezi kuelewa neno la Mungu kwa namna hiyo. Lakini pia kitu kingine au jambo jingine ambalo waamini wanalikosea wakati wanapoyaendea maandiko ni kusoma maandiko kwa ajili ya kuonekana wanajua, yani ili uonekane tu kwamba unajua mambo mengi kuhusiana na Biblia. Ukienda na mtazamo huo, maana yake utaishia kukalili mistari na vitu vingine, lakini hautalielewa neno la Mungu. Sio mtazamo sahihi. Mtazamo sahihi, tunapoliendea neno la Mungu, tunatakiwa tufikirie ya kwamba tunatakiwa tuelewe ufunuo ambao Mungu amejifunua kwenye maandiko. Kile ambacho Mungu alitamani sisi tukielewe, ndicho tunatakiwa tukielewe, na kisha tuishi sawa sawa na kile ambacho Mungu anataka tukiishi. Kwa hiyo ni kuelewa ufunuo wa Mungu ambao ameufunua katika maandiko hayo, alafu kuishi sawa sawa na ufunuo huo. Hilo ndio lengo na ndio mtazamo ambao kila muamini, kila Mkristo inatakiwa awe nao wakati anaenda kusoma neno la Mungu. Mungu akubariki sana, na naamini utakuwa na mtazamo huo siku zote. Amina.